دما خوش ببینرین هیجا ایرو هجده چله 2023 روژان روژا چارشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی جاره کدن حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کنن دما خوش ببینرین هیجا اوکراینا 11 مهن لدج ایرشین روسیا لبر خود ده هری داوی وزیر کاری هندرین یا اوکراینی دنیس مناستریسکی جیانا خوش دزدا دنیس او آلیکاری وی ده کتنا هلیکوپترا لنیزی پایتخت کیوی ده جیانا خوش دزدان به گشتی ده بویری ده 18 کس مرن. لأوکراینا یه هلیکوپترا کو وزیر کارن هندرین دنیس مناستریسکی جید ناو ده بو لنیزی پایتخت کیوی کت. مناسترسکی جید ناو ده 18 کسان جیانا خوش دستان. دناوا کشتیان ده جیگری وزیر و برپرسکی پای بلند حکومت و دوزاروک جهنه. شف پولیس نتوی اوکراینای ایگور کلمنکو گوت. دبویرا لنزیکی دبستان دایک یال باجارو که بروواری هریکم 18 کسان جیانا خوش دستان. کلمنکو پشتراس کرد که دناوا مریان ده 3 زاروک هنه. قای مقام هرم اولکسی کالیباجی دیار کرد که ددما بویر ده زاروک و خبتکار لدبستان دایک هبون. لبلی رایدار اشکره نکرد که چند کس ده آواهیت نه. مناسترسکی 42 سالی 2021 وکه وزیر هندرین هاتبو ارکدار کرن. ده هلیکوپترا کت خواره ده گلک رایدارن پای بلند این وزارت کارن هندر هبون. لگوری آگاهین فرمی 10 جزاروک 26 کس بریندار بونه. بریندار را کرن نخوشخانه. پشتی کتنا هلیکوپتر گلک اکیبین خلاص کرنه و پولیس سوقی جه بویره هاتن کرن. دیمنین کتنا هلیکوپتر لسر مالپرین جواکی هاتن وشاندن. ده دیمنان ده دیدن که لهرما هلیکوپتر لیکتیه شواتک مزن درکتیه. حتی انها درباره صدما کتنا هلیکوپتر ده جرایدارن اوکراینای تداخوین یک زلال کرنی در نکتیه. تکلداری صدمین که پرسونلین پای بلند این وزارت کارن هندر ده همان هلیکوپتر دنه آگاهی نهاد داین. لهرم هلیکوپتر ده سری ده جبو و گوهستنا بریندارن شهر بربن نخوشخانه لپایتخت کیو تینب کار آنین. اوکراینا نیز 11 مهن دبن ایرشین روسیای دیه و گوهستنا هوایی لولیت اجبر بالافرین بیمروف و موشکین کج روسیای هاتنشاندن پر خطرناکه. بردب که هزن آسمانی اوکراینای دازانین که هلیکوپترا کت خواره گریدای سرویسا لزگین حکومتیه لو ما برپرسیاریا بویر وزارت کار هندرینه. بروواری بقاسی 20 کیلومتریان دوری ناوندا کیویه. بله ایدی ترکیه دما هلبجارتنان نزیک دبه دمه که کل نوا ولات کریزا آبوری و سیاسی گربویده شف رژیم AKP اردوغان جارا کدن اشارت به دما هلبجارتنا پیش وقت کرد هفسرو که گشتی HDP بری صلاح الدین دمیرتاش دوسیه گرتنا HDP وکه پارچه که جه پلانا حکمت یا که مخالفت بکشینه نوا قوس نرخاند دمیرتاش بانک ل ماسیا 6 پارتیان کرکو به HDP را تفگر بکن. ترکیه یادنا و آلوزی دیه خوش هلبجارتنه که پیش وقت را آمده دیگه. ده دمکی کل ولاد کریزا سیاسی و آبوری ده آستا هری جورده یه رژیما دستلات یا AKP MHP لپای پلانین خو خلاص کرنه.
Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP yê berê Selahattin Demirtaş ji girtîgeha Edirneyê bersiva pirsên ajansa Reutersê da. Demirtaş dosyaya girtina HDP ya ku dewam dike nirxand û got. Ez vê dozê di çarçoveya plana Erdogan a ji bo xistina muxalefetê di nav kaosê ya beriya hilbijartinên îsal bên kirin de dibînim. Li gorî dema diyar wê hilbijartin meha hezîranê de pêk werin. Lê ya diyar ew e ku rejîma AKP dixwaze hilbijartin berî dema wê pêk were. Ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdi. Herî dawî şefê rejîma AKP Recep Tayyip Erdogan îşaret bi çardê gulanê kir. Lê Demirtaş îşaret bi wê yekê jî kir ku ev doz wê Erdogan ji bin ketinê rizgar neke. Demirtaş ku ji sala 2016 ve di girtîgehê de ye di bersiva nivîskiya pirsên Reutersê de diyar kir ku Erdogan û serokê giştî MHP Devlet Bahçeli li pişt hewildana qanûnî ya girtina HDP ne. Demirtaş destnîşan kir ku dema dozê biryara siyasî bi qestî ye û ev tişt anî ziman. Armanca van ew e ku bi çêkirina valahî û kaosê di nava muxalefetê de HDP lawaz bikin û di hilbijartinê de bi ser bikevin. Demirtaş derbarê hilbijartinan de jî nirxandin kir û ji masaya şiş partiyan xwest ku ji bo serkeftina hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê yên ku tê payîn di meha gulanê de bên kirin bi HDP re hevkariyê bikin. بله رژیم فاشیست یا AKP به گف او اپراسیونین قرکرنا سیاسی حول ده دنگ آزادی گلی کرد و مخالفین لنوا ولاد بطب سینه او قاسی خواه به مجاری ده بردانه کو لدروی ولاد جی همان پولیتیکان دن مشاندن لی اف گوتنین فاشیستانه لولاتا که دموکراتیک به یک گوتنی تیواتیا کو سوجه ریوبریا برلینی جی اف یک به بیرا رژیما انقره خست لهمبری گوتنین وکیل AKP Mustafa Açıkgözyaku ve Kurdan o muhalefeti qirb ke ofisa Almanya ji bo parastina destura bingehin hişyarî da o got ev gotin fikaran çêdike. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun. Li dijî gev û gotinên nefretê yê parlamenterê AKP Nevşehirê Mustafa Açıkgöz ku derbarê Kurd û muxalifê de li Almanya kirî bertek dewam dikin. Anwalt aus Deutschland erhalten. Er sollte im Auftrag Li Almanyayê yekîneya eyaleta Nordrhein-Westfalen a rexistina parastina destura bingehîn a ji îstixbarata navxweyî berpirsiyar e axaftina Açıkgöz a li mizgeftekê li Newsê kirî weke xemgînî nirxand. Vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun. Parlamenterê AKP Açıkgöz gotibû em ê wan ji cihê wan derxînin û tin nebikin. Katkıları iki ülke ilişkileri için Ji ber van gotinên nefretê Wezareta Karê Derveya Almanya bank li balyozê Tirk Ahmed Başar şeniyê li Berlînê kiribû. Serdozgeriya Düsseldorfê li ser mijarê lêpirsîn daye dest pê kirin. der festgenommene Anwalt hat Di daxuyaniya rêxistina parastina destura bingehîna Nordrhein-Westfalen de hat gotin, hikûmeta Tirkiye beriya hilbijartinê ku li Tirkiye bên kirin li derve hewl dide dengan kom bike. Rêxistinê diyar kir ku beriya propagandaya hilbijartinê divê siyasetmedarên biyanî 10 roj berî serlêdanê bikin. Ger hikûmet vê serlêdanê erêneke nabe ku propaganda were kirin. Di daxuyanî de hat diyarkirin ku axaftina ku li ser medyaya civakî jî hat parvekirin li mizgefta girêdaya ucaxa nijadperestan a li Newsê hat kirin li Almanyayê tevgera netewperest di çarçoveya pêkhateyên rastkirên tund de ji aliyê rêxistina parastina destura bingehîn ve tê darizandin. Berdevkê rêxistinê diyar kir ku dozgeriya Düsseldorfê niha derbarê gotinên parlamenterê AKP çi qasî sûcin de lêkolînê dike. Vereinigung festgenommen worden. Rayedarên polîsên bajarê Newsê diyar kirin ku hetanha 4 serlêdanên sûç derbarê siyasetmedarê AKP de hatine kirin. Belê desthilata Îranê bi beriya zextan bi biryara ku dawî li serhildana gel a ji bo azadiyê bîne li dijî vê çalakî û berxwedaniya gel jî berfirehtir dibe herî dawî karkerên sektora petrolê li Îranê dest bi grevê kirin. Li aliyeke din dadgehên Komara İslamî cezayên hepsê û lêdanê li derhênera belgefilman nûjgen îlanlû birîn li ser vê yekê jî
هینا وزیر کار دروی ایران عبداللهیان دبیجه لولات مافک زیده یه جنان هیا. لروجهلات کردستان و ایران راپرینا جنجیان آزادی دمها پینجانده یه. ده چارچوبه و راپرینه ده کارکرین سکتورا پتروله لدجی شرط و مرجنجیانه و کارکرنه دست بگیره وکرن. لپارزونگه و کلگهن پتروله ین ده لوران و ایلامه ین روجلات کردستانه ده کارکران دست کار بردان و بریا چالاکیه که نرازی بنا خواه لهمبری موچه و شرط و مرجن کارکرنه آنین زمان. و دایره تاریخ 27 هر حال پارزونگهن پترول و کلگهن پترول ین لپارزگهن خوزستان، فارس، بوشهر و بدر عباس به همان آرمانجه کارکران دست بگیره وکرن و چالاکی نرازی بونیه لدارخستن. ده داخویان یا هفبارا کارکرین سکتورا پترول یا ایران ده او هاته گوتن. ایدی ام بونه لحیک و گرداخوازن مپیک نین امی هر تشتی بخوره ببن. تاویکو حتی نهاجی ام دناوا هولدان و برپرسیارتی دبون لی کارکرین سکتورا پترول هجار نخوش و بے مافمانه. حتی مافی خواه بدست نخن وی چالاکیا ما بردوان بکن. لهرم هفت حوزه تهرانی مشو چالاکیان نرازی بونه پیک هاتن. ده چالاکیه ده ولاتیان لدجی دستلات دروشمه گوتن و ده نافبرا خو پیشاندر و هزین دولت ده آلوزی درکت. لگل دوام بونا چالاکیان پینگاوا گرتن بین چاف کرن و جزا کرنا بین چاف کریان بردوامه. لپارزگاه سیستان و بلوچستان یک جبریندارن خو پیشاندانا اینا بخوینا لزاهیدانه یه بناوه منصور هرمزی پشتی 108 روزان ماینا دو کومای ده جیانا خوش دستا. منصور هرمزی بلوچی بو که تو ناسنامه وی نبو. ده خو پیشاندان انداوی ده گلک بلوچیان جما فستاندنا ناسنامه هاتن بپارهشتن جیانا خوش دستان. لآلیه کدن در هنر بلگه فیلما مجگان ایلاندو که 3 مهن لإیران گرتیه 9 سال و 9 مه جزای گرتیگه و 74 قامچیان هات برین. تویوان کریارن دستلات وزیر کار دروی ایران حسین امیر عبداللهیان ده سردانا خویال ترکیه ده گوت. جن لإیران خودی آزادی و مافن گلکی بلندن. عبداللهیان جاره کدن کشتنا جینا امینی و که مرنک خوزایی بناف کر. بریم ویجاری به برازیلیای دوام بکن. لبرازیلیا روش آلوز هینا مترسیا خو پیشاندان اینکو آلیگرین سروک بری بولسونارو دوام دکه دوزگری گشتی لدشی کما یکمین یا خو پیشاندان 8 چلیه کو بسر آواهین ولاد گرتن دوز وکر دوزگری سو نهکز به هولدان داربه سوجدار کر. حیشت چله لبرازیلیا روژکه مترسی دار بو. لدمکی که حکومتان و یا ولاد سرکتنا خواهینا پیروز دکرده آلیگرین سروک بری جایر بولسونارو بسر آواهی حکومت ده گرتن. دوزگر گشتی دوز لکوما یکم آلیگرین بولسونارو ین بسر کنگره کشکا سروکاتی و دادگاه بلنده گرتی وکر. دوزگر خوسته کسی و 9 کسین برسوج دبن چاوان ده بینه گرتن. جبو زراری که هاتنه کرن که بقاسی 7 بهنوک 7 میلیون دلاره دست لسر مال و ملکن وان ورندانین. درباره 39 کسین که هات دیار کرن بجداری سرده گرتنا کنگره بونه ده دوزین وکی گریدانا بری خستنا سوج آچک داره هولدانا تیک برنا پرگالا دموکراتیک هولدانا دربه و خسار کرنا ملکن گشتی هاتن وکرن. ده بویرن لپایتخت ده نیزی 2000 کس هاتن بنچاف کرن. خو پیشاندیران ده ما سرده گرتنا لآواهین حکومت ده خواستن که لشکر دا کوین باجیر و بولسونارو وگرینن سرده سلطاریه. ده دوزیده دوزگران دیار کرن که بزختان هن مافین دستوری ناین بکار آنین.
ده همان دمده دست نیشان کرن کو ارمانجا داوی آنینا رژیمک الترناتیفا حکومتیه. کسین کو بجداری سردگرتنه بونه و بتاوانین تروری ناین تاوان بار کرن لبرازیلیا جبویری شکاوک سوج تروری وره حس باندن دوی دشمنی بیانیان آن پیشترازیا لسر نژاد اتنیسیته آن اولان هبه. روهانگیایین لی میانمار و بانگلادشی به سالان زختک زیده لوان تکرن دما کود خوازن جوالات کجبر ببینجی به تراژدی روبرو دمینن نتوین یک بوی راگهاند 2022 بیتری 348 روهانگیین دما خواستن کجبر ببین ده نوا دریای دمرنه او یک جه سال 2014 و وکه سال هری بخوین دیدیتن. نتوین یک بوی جزیدبونا مترسیدار آهجمارا پنابرین روهینگیا ینگو سالا بوری دما هول دیدان جمیان مار بانگلادش براون لدریای مرن آن وندابون غمگینی خوانی زمان. نتوین یک بوی دیار کرگو او یک روشاهی مترسیدار دکه. کمیسریا بلند آ پنابران آن نتوین یک بویی راپورا خویا سالا 2022 لسر مجاره اشکره کر. کمیسریه اشکره کرگو ده سال 2022 ده بیتری 3500 روهینگیایی سفر مترسیدار آ دریای پیکانینه. اف جمار ده سال 2021 ده نزی 700 بو. And the Bay of Bengal in 2022, according to latest data from UNHCR. بردبکا کمیسریا بلند شابیا مانتو ده کنفرانسا کروجنموانی یا لسنیور ده گوت. سالا بوری هری کم 348 کس دما جمیان مار آم بانگلادش درویان لناوا دریای مرنه. جسال 2014 و افسال بو یک جسال هری بخوین. مانتو دیار کرگو پرانیا روهینگیاین گو پار هولدان بریا دریای براون جمیان مار، مالیزیا، اندونوسیا و بانگلادش نه. جسادی 45 جوان جنو زاروکن. بردبکا کمیسریه گوت پرانیا کشتیان جمیان مار بانگلادش دچن. و تقزیل سرزدبونا بیچارتیا روهانگیا لوان هر دو ولاتان دکه. مانتو دیار کرگو دناوا وان ده قربانی بازرگانی امروان زاروکن بیکس و مخدور زایندی هنه. ده سال 2017 ده لمیان مار ایریش کلشکریا تند بوی زدم گو 100,000 مسلمان روهینگیا براون بانگلادشه. دما گورویان کشتنین هوانه دستاویتن و شوتاندنین گولوان هاتنه کرن و گوتن. بلد نوچین من داوی ده جی یک جنوچین کشتی جهانی علی قدر دیگه لویسا روهاندا یاکو کشیشه که فرانسیه ده تمنی خوی 118 سالیه ده کوچا داوی کر رواندان و که کسا هری تمن مزن یا لجهانی دهات ناسکرن. لگوری نوچین ده چاپمنیا ولاد ده هاتنه پاروکرن ریببرین مالا همشیریان ل توالا نو کل باشوری فرانسیه کو راندون لی دمینه گوت راهیبه دو روژا سیشمی دناوا نوینین خود مریه. ریاداران آنین زمان کو او جبر مرنا خوشکا رواندا کو به ناوی همشریا دویانا اندریجی تیزانین خمگین بون. لی اف دمج بو و هر دو خواست بمره. لوسلی رواندا دسباتا 1904 ده جدایت ببو. 25 نیسانا 2022 وکه کسا هری تمنی خوامزن لجیهانی هاتبو دست نشان کرن. هر وها ده دسپیکا سالا 2021 ده جه ویروسا کووید-19 خلاص ببوم. Y toma muy pocos medicamentos al día. Se recuperó sin problemas al COVID-19 que le بلی بینرین هجا ام به وینو چا خود گیجین داوی بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی سبا جاره کدن ورین پیشیا و ببینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.